Bog ti, konja sam svog pogodio u nogu. U nogu? A, braćo, vidite što ima u crkvi. A, ovo je znači crkva, obična. Imamo tu i orkestar. Također ljudi, ako imate jake kompove, imate i... ajde otvori vrata. Neće, baš gledam šta je ovo. To sveća minutka. What the fuck, nije sveća neko neki... Ne! Gledaj, stvari moj! Gledaj! What the fuck je to? What the, ja bježim od ove crkve, evo, to nije crkva, ovo je fucking pakao. Gledaj, više gledaj, ej! What the fuck, ovo mene prati cijelo vrijeme, bok te, koji kurac je ovo? Gledaj kako je glavu razdušila. Ne, neću. Pa ovo, kako uspio tak jako, gledaj. Gledaj kuda je glava ide. Gledaj, šta je to koji pizda? Gledaj, thank you, ej, ide na mene! What the f... A kako može tak daleko ići? Ja u crkvu više ne idem. Možda mogu kroz prozor vidjeti. Ja sam je udario jedan put. Aha. Tu je. Čekaj, zašto nemam sad onaj daleko zor? Dođi tu, Tinky, kod mene. Vraga, ću doći na pola srca me likuš ostavila, či srce. Pa healaj se. Pa treba mi voda, pećem vodu kod sebe. Ali ja sam daleko od vas. Da, nemoj ti dolaziti u crkvu. Da, ne, di si ti, bog te. What the f... Kako je to likuša, bog. Šta je ovo, stari moj? Zato, ja sam mislio ovo crkva, a ne pakao. Gledaj, ali mene želi. Glava je nekakva dugačka. Pa ti imaš jednu već curu, bog te. Imaš Daneta. Brate, ali ovo ima bolji vrat. Dane, moraš i ti tako svoj vrat. What that mouth do? Neko je otvorio vrata, brate, bjež! Evo, a ne, fuck, izašla je. Kako to hoda? Evo je. Mrtva, dobro je.